Hello pelo pejor kumno pelong baro te mentah kena ke video ngan sejubab ya ke jingkel di jopi ki bapi keli yang ah po comment box la kamsem ke pol ngakin jubab shui gitu ki comment jopi te mentang la di site ngala dep tho lupai gitu ki jingkeli ki jopi ngala shimda ke comment box kan ka to ki jingkeli jopi ngan sejubab kena ka pe ala dep notes lupa mo sa tiang ba pe ya kena ke video hodo pendekut ngan sa khuru ya ki kerting jopi ki ba comment ngan sa ai ki jubab ya gitu ki comment jopi yang ini sedang no. Dah kena ke video ru pelok pila aban komen ki jingkeli jopi pokoknya ke comment box ngan sa ai ki jubab ya kita ki jingkeli jopi ha ke video ko put mo sasno pa komen ki jingkeli jopi ki pi ko aman keli yang ngan sa jubab kita ki jingkeli jopi ngan jubab ya i komen jong i respio nong rang oi i keli yang ki jaj pertu don em sto ki jaj pertu hoi pun kijit pertu shene pa jongaru ivte na ijat pertu hi te kijit pertu ki pun shene kajing kali ke ar pat la kali dai ba don sing pengrup ikli yanga te phi ya the wot shano pat sha asam ne sha meghalaya bro ngi te ngi sa sha po asam te ngi the wot sha asam hi kane ka jaka ka bingi sa proper asam na du naneng hadu sherum ka asam baro kena cakap ke pengisa tengi teburu sha asam hing tebut ini pai sha kajing kali ke bebut la kali umdon kerting re kali yang pi ajat kepane mi spo asam aga basi sha pelok yang ajat sha ikmi ngi menjat sha pa entai pelok maksimum jenis ne po asam jongi ki panar jentia jongi ki ajat sha ka kemi sha ukpa kena te ngamla ban JGP ngamla ban bisyar ya kena perlok kena kan show hakamon ai kata te ngamla ban bisyar ngamla ban JG kata te kata kan show hakamon jong upriu tang bah ka basisya te hoi ngiki khasi te nadu mensyuahi ki berim ki labu ya kena ba ini ojaj syaka kemi te habe de bat kena te nyaban flow ya kata ka dustur berarti jong ke jamin revokasi jongi te kata te ngamla ban bisyare kata te tangkane ken akan syong ha kemon ke jong pe saya ngin ya boleh ya ka jingkeli ke bebut la kali dai ba ne i kong ne Mario lamare ikeli yanga kiye de jai kurwa chong snong stu bro bun ki kursene longkom ki suciang lingdo lamare dekhar suchen bun ki chachne ki chai ngamla ban ongi phi nadu bun ki chachne ngansa tho hakan next video ngansa reply phi dakaba shnaya ka list ki chai ki bedon shene mo so yangin puli ya ka jingkeli ke bebut la kali dai banisha pakma phi klam phi dei tin bangali ne ohomia banisha pakma ai ingi sene shopo snong jong ni tangi kren dak tin penar hi dan penar kamni kamtu ni kot ya kane ka tin don rugi ba kren dak tin waru te hakshno jong ni maximum ni kren dak tin penar Tasha source board te kumtung ya keren bat ki dikhar te ikren da tin hindi bat tin bangla ka ohomia hang po barak wali kam tri hadu kata kumba sha te shapo apar asam lower asam hane po barak wali maximum ki dikhar ki keren tang da tin bangla bat hindi kamu karukom longkum ka West Bengal ka Kolkata pin yo pin keren ki dikhar ki keren phi tanda ketin bangla bat ketin hindi ken maximum ka bangla hoi ngangai kene ke benta jong ka asam kene ke barak bari ru shene don lai tani ke district mo shene te tangba ki SMS ka ketin SMS shene maximum bun ki dikhar shene te kamut ki jai das ki rai pol kene baro kite ki bangali ante ki SMS te kane ka barak oleh jongi kala mixture bhamanta pun pha ki
ki mixture ngamut inject penriu shne ru ki mixture bha shne spa barak bali hadu ki panar khasi jongi ki miju ki manipuri ki rongme naga boro inject penriu udon shne spa barak bali te maximum ki dekhar hibur shne tang sayang inya phai sha ka jingkali ka babut lakali dai yaisha slim siang sai ba phide khasi ne asami yes yo ikum no itu jonga khasi ne asamis pe polong awi phi nis shene sha po shno jongi maximum ki burul phikli ki yakodo kono jingkali da khasi pun pha ki bam laban jupap ipi daktin khasi namar hasno jongi ngi kren tang tin pnar kenya kten lokal jongi teng ta ka taw ngi pandon kam kten khasi ka por ba ki biru kile shaying mane ka por ba ki thu khana ka por ba pandon kam po ying mane kamut kumto habawan ki pastor ki father tia ki akren daktin khasi kin kumto te teng daktin pnar ru ki jo kren hepo ying mane tang ba maximum kumba don ka ching to po ka bible te kumta ki haban yai kum karul ma te haposh no patnya keren dak benar kan nang ta kan tahu ten khasi te ngi hak por bangi keren ngi thlun hak por bangi keren ya ka te what's nyo e ta porlok ngin persyang be nang nesh kman pio i menta ke result hang ne man shwa kum nunga keren ten khasi bat menta kum nunga keren ke result pila yo i bat ke je trish tom jong ngaru nang nesh kman ngai ba nga bu ka jing kermen po ka mesim jong abangan expert nang nesh kman bat keren ten khasi bat ka jingkashan ko jong piana sayang ye phai shaga jingkali ka babut la kali dai kit por lang khong lam ila kali yanga ki dekhar ki khot ye phi ki khasi ne panar ki dekhar shene ki khot yangi ki khasia bakila khot yangi ki khasi ki panar ki khot yangi ki khasia la phile sha sorna sha poshnong la sha bostil ki khot yangi ki khasia te ka jingkali ka babut pat lakali dai pi banda ikli yanga fi yo ajing yarap ne em nak sarkar asam ho ing yo ajing yarap nak sarkar asam yo shibun ka jing yarap nak sarkar asam kata rukan shong ha chaka ka ba yo hambun ki votes pelok ngangi pi yo shibun ki jing tip nak ne ka video jonga alur ka ne ka chaka ka jongi shine ka bengisa shpo asam dengan sha persyang biang ban reply ya gitu ki ajing kali jampi sa komen po kane ka video ro pi asa chupap hakan video ka ban wan ka video ka baput ta kublai shibuni pi baro ban pe ya kane ka video nga te nga ko ban kerpat pi ko bes tinyo ba subscribe kane channel jonga la pi wan tmai sne chang jonga at share kane ka video pin sa yo ru ban pe ya ki vlog shene nga play vlog ro hakan ka channel jonga kublai shibuni pi baro